دەورەشێ ئەفدێ û عەدولێ بەشا پێنجان. Gava ku gihîşt ser gir, bala Xwedayê ku coteke qîz ji pêşiyê rabûn. Her du qîz bi xof û tirs tevdigeriyan. Ji wan qîzan yekî di ser piyên xwe re vegeriya û li paş xwe nerî. Dît ku dewrêş li serê gir sekiniye û li wan temaşe dike. Bala wê çû ser timtêla dewrêş û hespê wî. Hêdîka jiya keleka xwe re got: Keçê ev siwarê daye pey me tu lê binêre. Hespê dibin de padîşahekî hespan e. Ew jî padîşaheke xortan e. Her du qîz pişta xwe dabûn dewrêş û bi lez ji ser gir dadiketin. Dewrêş bala Xwedayê ku bi qasî eşîreke mezin kon di binê gir de danîne. Konê li jêr şiband êleke mezin ku bi 4 şopa ye. Bala Xwedayê ku her şopek bi qasî 500 malan lê heye. Lê konê spiyê ê pêşî dişibe konê serdaran û alek pêde ye. Dewrêş li vê rewşê heyrî mabû. Ji xwe re wiha got: Law ev çi ye? Li erda vê beriyê çi tiştên ecêb diqewîmin û haya me jê tune ye. Heger ez li vê meseleyê nepirsim, ew ê ji min re be kul û meraqeke giran. Hela ez dakevim bipirsim bê ev çi hal e. Dûre dewrêş berê hedvan da hinda konan. Gava ku gihîşt hinda konan, keç û qîzên Tirk û Gêsan reviyan bû şingîniya bazin û xilxalan derketin û li kurê Evdiyê milhên nêrtin. Di wê navberê de ji binê konê erebî kaleke derket û hat li hemberê wî sekinî. Destê xwe avêt rişma hedban û wiha got: Mêvanê ezîz, tu bi xêratî. Were, peya bibe em derbasî binê konê min bibin. Dewrêş wiha got: Kalo, konê tel te bibarek be. Ez neyê manê me. Nikarim ji hespê xwe dakevim. Ji ber meraqekê ezat me pirsek hêşte bikim. Kalo, kurê min, were kerem bike derbasî binê kon bibe. Were qehweyeke min vexwe. Dewrêş: Kalo, rica min ji te heye ku ez nikarim peya bibim. Ez bi serê xwe ji te memnûn û razî me. Dixwazim tu vê meraqê ji dilê min derxî û tu ji min re bibêjî: Ka çi hatiye serê vê eşîra ve? Çi bi serê we de qewimiye? Kalo, xwezî tu peya bûbiya, lê em çi bikin? Way, tu peya nabî. Ez ji te re bibêjim: Ev eşîrên ku te hatî li ber wan sekinî, eşîrên Tirk û Gêsanin. Ev çend rojin ku hatine vira. Ji wan her du qîzan jî yek xwişka Çîl İbrahîmê Paşayê Tirkan e, yekê di jî xwişka Eferê Gêsî Kekê Utman ji hestî û hinavê vî kalê li pêş te ê Şêxê Gêsan e. Ha ew konê han. Yê bereqê cengê pê ve xuyanî dibe, ew kon yê Çîl İbrahîm e. Çend roj berê çi xas kal hebûn li dorê civiyan. Çîl İbrahîm bû serdarê kal û yextiyaran. Bû bêreqa ewil û ew ji bona 32,000 malê milan daket erda beriyê. Konê din êd kêlekê de ye, konê kose weyse. Ew egîdê deman e. Çi qas diz rêbirên çolan hebûn li dora wî kon bûn, ew jî bû bereqê dudiyan. Ew bû serdarê wan û ew jî bi wan re daket erda beriyê. Vî konê di jî êl kêleka min de yê Eyyûbê Mistefa Kekê Cozan padîşahê xortan e. Çi qas xort di eşîrê de hebûn, destê wan ji destê bav û dayikê wan qetandin. Ew bû serdarê wan, ew bû bêreqa Sisyan. û xwe ji bo 32,000 malên milan berda erda beriyê. Ev konê ku tu niha li hember sekinî jî konê vî kalokê li hemberê te ye. û ez û wît begê kal, Şêxê Gêsan, bavê Eferê Gêsî û Utmamim. Gêsiyên xerbî û şerqî neman. Li ber vî konî kon bûn û civiyan. Bû lîliya qîz û bûkan, lîrandin bû qurrîniya herokçiyan, li hêlekê bû gurmîniya defan ji ber vî konê min siwar bûn, serdarê wan jî bû Eferê Gêsî. Ji bin vî konê min 5 qîzê serdaran siwar bûn. Sereka wan qîza jî bû Zehre Xatûn. Ew jî ji hestî û hinava vî kalê li pêş çavên te ye. Ev çend roje ew jî çûn şêrê 32,000 malên milan bikin. Çend şev berê min careke çavê xwe vekir, di gohê min de hewara jinane dinyayê xerat kin. Derketim derve min bala Xwedayê çi qas keç û bûkên eşîran hene, giş li dora konê min civiyan e. Guliyên xwe yê mor qut kirine, porê xwe kur kirine. Ez şaşmam, aqil di serê min de nema. Min ban kir û min wiha pirsî ji wan: We xêr e? Çi bi serê we de hatiye? Çi qewimî ye? Qey dunya xerab bû? Hatin li hemberê min sekînin û wiha gotin: Haya te ji dinyayê tune. Vegera zilamê me tu kesî nema.
و یک بیک سری خو بدن دیاری قبره و آغا گوران. من گوت چه بسری وانده قومیه؟ چه خبر بو؟ چه جوره هات؟ کاجمرا ببیجن صبرا من نما. وها گوتن ام نها ده دیلانا کچو بوکان دبون. ام ده کیفو حنکین گران دبون. مبالا خدای عربه کی پیخواز بتنا کریس هات لهمبری مسکینی و وها گوت. خولیا دنیای گشی لسری و به. هون هوسا ده کیفه دنه که هون نابیجن کو اوی وگرا زلامه و هبه آن نا. مجی گوت هلا ببیجه چه بسری وانده هات؟ ویب عربی گوت خواده پرگالا پاشای ملان خراب که کره عبدی ملهیم فینجانا سربخوین جسر سینی و طبقا زرین را کریه به 12 سواران دا کتیه عردا بریه جبونا جرد و برقی و ترکو گیسان هون زانبن اوی کسی کیش بردسته کره عبدی ملهیم نفلته او قصاب میرایه وگر از لامه و تو کسی نما میجی گوت ده دف جوان مسئله والا برده اگر کره عبدی ملهیم بروحستین مرنه به دیسا نکاره به جرد و برقا میین گران تو جیزانی جن تو می دائمی وسانه بیزار بیزمانم دل تنکن دارش کستینه لوما وحاد ترسن دوره کالو وحا بود سوارو از جگاوادن ده بالا خودم ته تو نه دشبی و عربان و نجی دشبی ترکان از یقین تکم تو کردی باورم جبونا شرط دا کتی عرده بریه از نشاش بم تکلی چاوین عدولا پاشای ملان دورش عبدی و اف هسپه دبن تدجی هدبانه کوری من بقاسی دزانم تو و لاوی من افر به هفدوره برانه و هر دویان به هفدوره لچیای شنگال کبر خسنه عرده و هون بونه برای هفدو تو زاروک بو چند جار من تو دیتی بو لجوه پیوه من تو ندید قسمت ام لهف راست ناعتن جبر وی عود من تو ناس نکر دورش لباوی حواله خواه فرگیسی گودار کر و دوره جیرا وها گود. کاله هجا. بله راسته. از دورشم. تا از ناس کرم. ویا خوش زانبه مرنا من هیه وگرا من تونه. روش جعبینا من و عدوله درباس بویه دی. جبرد تشتان از مجبورم کو بسوار ترکو گیسان را شر بکم. یک از ناو روه و جمیدان شر وگره به پی خناخم. آد دیاجی و روشا کو پشکریا دولتا عثمانی گرتیه و به ترکان را یکیتیک چه کریه و هندوکن ایریشی سر کردان بکن از چاوا و تشتی قبول بکم. نها رجای کمشته جکرم خواه منشکینه. او ایرو 3 روزه حال دمنو حواله من دا نمانه. جبر ویجی از دخوازم تجیه جرد و برق جمره بیشی. ام نها لحف راست نین اوی سبه نبه دست به نبه سیس به ایله امی راسته هفدو برن. جبر ویجی نحوجه انویا بدرنگی بخن. باب افره گیسی جی وها گوت. کرو اشتره چد بیجم تو چل من ودگری. اشتره بیجم وگره و هر مالا خواه. لیتو جبونا شر تو جیه شروانان جمند پرسی. درویشی وها گوت. حیف اوه کو زلام جمیدان شر بره و هره. مرنا بمیرانی شرفه. باب افره گیسی جی گوت. مادم تو شر دخوازی نها از راه هرم شور و مرتالین خواه و زرخیم بداودی بسر خواه ده گریدم. از وان هر دو قیزه کج سر وی گریدا کتبون دناو برا تاو و خدا دینم. اگر کوته از کشتم وان هر دو قیزانش خورا ببه و هره توی چه بکی جخیزا پاشای ملان. لسر وان پیوین باوی افر دوره سر خواه جاند و جیره و آگود. تبوی پیوی دلی من پرتاند. چاوی تله کتوله که مازن دعوای مخی. حتی که دنیا هبه اوی ببیجن که کره عبدی ملهیم خو بردا جرد و برق ترکو گیسان چو قوتا خو لکاله کی 7 سالی جرباند. از او افر به هفدوره برانه و تو مینا باوی منی. وان هر دو قیزن که تو قالا واندکی جی وک خوشکی منن. رجا مشته اوه که تو جمره جی جرد و برقه بیجی و از جی پشتا خو بدم و هرم لکاره خو بنیرم. اوید بک بالا خدای کو وگرا دورشتنه او جی وها گود. کره من دبینم پی بسر تدا ناچه و تیش قرار خواه و نگری. تجمند خوازی کو از ایرو جیه جرد و برقه مش تربه بیجم. ای باشه. و چاخه هینا کو کچکو بوکین ما بتن نحسیانه هره. اگر پی بحسن کو تو دورش عبدی سوار هدبانی و تکه نوبرا منو ته و نوبرا ما خراب به.
Ez ê ciyê cerdu beraqê me ji te re bibêjim. Îro kemîna wan di navbera wêran şer û serê kaniyê li derdora girê Etşanê ye. Dewrêj jî wiha got. Mala te ava kalo û bi xatirê te. Li benda peyva wî nesekînî lingê xwe li bin zikê hedban xist û vegeriya cem hevalê xwe. Em werin ser Eferê Gêsî. Dema ku Eferê Gêsî bihîstibû ku birakê wî Dewrêj û 12 siwarên Kurdan xwe berdane erda bêriyê wek li ser agir bû. Gelekî li ber Dewrêj ket. Ew û Dewrêj ew bi hev re birayê can û can bû. Xebera ku Dewrêj xwe berdaye erda bêriyê û li kemîna wan digere zû gihîştibû wî. Efer jî çawa bihîst ku Dewrêj fîncan rakiriye û daketiye erdê bêriyê ne şev pê şeve û ne roj pê roj bû. Bi wê hêrsê hey ji xwe re digot: Law, tu ji xwe li viya binêre yaw. Xwedê mala te xira neke. Ew, ev di mala milan da kes tune bû rahişta wê fîncanê. Tu yê bi 12 siwaran çawa 3700 siwaran bêşkenî. Qey ev dîn biye. Min xwe baweyekî bigihanda wî û min hinek şîreta lê bikirana. Belkî viya ji bona xatirê biratiya me bi peyva min bikira û vegeriya. Efer gelek fikirî di dawiyê de jî rabû ser xwe û çû cem serdarê Tirk û Gêsan û ji wan re wiha got: Gelî serdaran. Hûn jî pê hesiyane ku Dewrêjê Evdî fîncana serbixwîn ji ser sêniya zêrên rakiriye. Ji bona cerd û beraqê me Tirk û Gêsan ji hinda Konê Paşayê Milan bi 12 siwarên Kurd xwe berdaye erda bêriyê. Ew ên pê re ketine rê, giştik jî egîdin. Dixwazim binêrim bê şopa wan egîdan li ku ye û ez ê vegerim. Ji xwe hûn jî zanin ku hespê min gergîn e, ew nayê zevtkirin. Reca min ji we heye ku hûn fersendekê bidin min, ez vê heywanê jî hinekî li vê erdê bibezînim û wî jî rehet bikim. Serdar û Tirk û Gêsan gişan qerar dan û wiha gotin: Here, lê li xwe miqatebe. Eferê Gêsî ji cerd û beraqan veqetiya dûre derbekî bala xwe dayê ku wayê komeke kesk li serê girekî kom bûne. Wî fêm kir ku ew Dewrêj û hevalê Dewrêj in. Berê xwe da aliyê wan û hat. Ji ber ku timî bala Dewrêj li derdora wî bû, wî jî ew dîtibû. Li ser vê Dewrêj ji hevalên xwe re got: Hevalno, wayê siwarek ji min re xuyanî bû. Ez ê herim binêrim kabê ev çi ye û ev kî ye. Dewrêj rabû li hedban siwar bû û ji hinda koma hevalên xwe veqetiya. Kengê nêzîkê Efer bû, wî nas kir ku ew birayê wî Efer e. Eferê Gêsî jî Dewrêj nas kir bû. Her du egîd gihîştin hinda hevdû û her diyan jî ser pişta hespan xwe berdan erdê û ber bi hevdû ve hatin, hevdû hemêz kirin û rûyê hevdû ramûsandin. Li hal û wextê hevdû pirsîn. Tebat bi Sehedû negirt, ew jî li hespê xwe siwar bû û hat cem wan. Sehedûn gava nêz bû, ew jî Efer nas kir. Ji hespê xwe daket xwarê û hat, ew Efer jî hevdû ramûsandin. Piştî demeke kin, Efer wiha got: Dewrêj, bravo, min bihîstiye ku te fîncana qehwê rahêştiye û vexwariye. Ji hinda ku ez bi vê hesiya me heta aniha wekî ez ser agir bim. Hema behesbîne xew neketiye çavên min. Dewrêj, bravo, dilê min değişe. Gelekî dilê min bi vê kirîna te değişe. Ma qey tu nizanî ku me 3700 siwarê Tirk û Gêsan rakiriye û em hatine. Dewrêj jî wiha got: Efer, bravo, ka goyê xwe bide birayê xwe. Ez bi hemû tiştî zanim. Ez bi vê jî zanim ku ez ê di vê reyê da bimrim. Hema ez bi vî dilê xwe nikarim û jêrê ti çare û dermanan nabînim. Efer, ma tu qet ji xofa Xwedê jî natirsî. Te bavê kal û diya pîr bi tenê dibin kom de hêştî. Tu were li min guhdar bike û vegere here ji vê erda bêriyê. Dewrêj, bravo. Li binê Konê Paşayê Milan bi ser min de bû lîlîniya qîz û bûkan. Ez bûm nîşana tiliyê keç û bûkan. Navê min li hemû eşîran belav bû. Heger ku niha ez pişta xwe bidim erda bêriyê, berê xwe bidim mal, keç û bûkê Milan wê herin li hemberê Edûlê bisekinin û wî jê re wiha bibêjin. Tolê, te dît kurê Evdiyê min hîm çi kir. Qerezdarê min li axa Serdar û Milan pirin. Wê yek ji ser qereza min fîncanê rake, were xwe berde erda bêriyê û bi were tê keve cengê. Şanên Xwedê pirin. Dibe ku çerqînî bi wê keve û we bişkînin. Xwedê qewetê bidîye û serkeftinê bike para wî
اوی ده وگره ده وره عدوله ببه باویجه بن کونکی. اگر کو ابوها ببه هما بلا اورو از بمرم جمرا جوی روژه چیتره. افر جی وها گود. براو. یکام تشتکی دن بکن. رایه که دن هیه. یا تو آنها عدوله ناخوازی اول من تو هره لمالا خواه لچیای شنگال رونی. امی با آجون سر 32,000 مالی ملان. مسون خواریه. امی آگر بردن کنه پاشای ملان. بلا دومان بگیجه قاطع ازمانین هفتان. او سندامه. امی صندوق زیران جبن کنه وان درخن. دوگر ده تو عدولی جبرای خواب خوازه. از بگولیه وی بگرم و بینم باویجم بن کنه ته. تنی بلا حسرتا وی بتره نره دیاره قبره و آخا گوره. درویشی وها گوت. براو. ام فرض بکن از وگریم و تا او جمره آنی بن کنه من. تو نابیجی هگر روژه که پیوی منو عدوله لهف نین و الهمبری من نسکنه و وی وان نبیجه. اگر تو پر ظلام بیا تا پشتا خو نردا عردابریه و تا بری خو نردا مالو خدیان. تا خوال بر شیران نگرد. خلکه از گرتمه و آنیمه آویتمه بن کنه ته. قیت ایرو لسری من بویی ظلام؟ براو. گاوا کو تشتک وها وره سری من و دلی مدا کلکه مازن چه ببه. و از حتی سری خود دینم عرده وش دلی من در نکبه. اشتر جات کن براو. بلا من او گوتنا تا نبیست به. افرگیسی گلکی لبر برای خود دورش کریا چاره لینه دید. وی چید گوت دورش رایک دا بروی و گوتنه وی. دورش چی بالا خدای کو افر دست جوی برناده. دورش به مقصده کو هنکه چاوه افر بترسینه جبرای خوی سعدون ره چاوه کشکانده. لی سعدون جویا چوت فهم کرد. لپاش افر سکینی و رم بشورکانی دوشانده. بلی خسنا سعدون ره خوینا سور جسری افر یسی پجقی. دو خواوی چو. دورش جکرنا سعدون سارما. وقتا افر هنکی بسر هشه خواه هات دید کو خویم بسر در رجیه بوی هرسی خو آوید سر پشتا هسپی جناوبره هر دو برادر کت و جوان را وها گود. لاو و ایرو دلی من ایشاند. من گو قی اوی براتیا منو تا تجاری نقده. جمن هبو حتی کو امسری خو بدن دیار قبره و آخا گوران امی برای هفدو ببینن. از افرم. پرو باسکی من تونه نکو از آنها خو باویجم قلاچه چیای شنگالی و از وان کبره براتیه جبن عرده درخینم. دوره جوان کبره هر کبره کی باویجم درکی دن و او براتیا دناو برا منو تلا بقتینم. وای. ایرو وقتا میدان هاتیه. ورن امدا کبن میدانا میران. ام سنگه خوبدن سنگه هف. هلا ام بنیرن کی جمع برخه کی برانه. وقتا کود دورش دیده بو جسری افرگیسی خوینا سور پجقی سار ما بو. او جیوه کش بو به جوشی خوبه چو بو. کنگه هشی خدا سری خواه بانک لسعدون کر و وها گود. لاو سعدون تا چکر مال میراتو؟ هیویا من او بو که تو چعبی وی بترسینی. تا خوینا سور بسر سری ککی من افر درجاند. تکر کو از نه دستی خواه باویجم قبضه شور و دگردانا تدا لیخینم. سری تل دورا سری برای خواه افر بگرینم. وقتا کو سعدون دید دورش اف پیوانا کر لهف شاش بو و پی تعداد. وها گود. دورش براو. وک پیشیان گوتیه تو مروان دشینی دزیه و دو رجی تو مروان ددی گازیان. فورتان لمن نکه. وره ازو تو ام وک برانان دا کبن میدانا میران. لسروان پیوین سعدون هش دسری دورش هرس بویده نما. بوه هرسی را بو خوابید سر پشتا هدبان سعدون جی لکومتا خود سوار بو. وقتا کو هر دو برا پیسیرن خودان هفدو افر خو آوید ناوبره هر دو برا و وها گود. دورش براو توتکی لکه اکل دعوا مخی. حتی اثر خودینم دیار قبره اویج مرا بیجن افر گیسی زلامه که فستاد بو. لعرده بیریه کت ناوه هر دو برایان و او به هفدو دان کشتن. از دخل تدامه. من قصورا سعدون عفو کر و آوید بین لنگان. لسروان پیوین افره گیسی هر دو برایان دفج شر بردان. افره گیسی گلک درنگ ما بو. پشتی کو شر هر دو برا راوستاند اوجی که سر ریا وگری. کنگه کو افر هنکی جه دور کت دورش بدنگه کی بان کر و جره وها بود.
Efer, bravo. Dema ku em têkevin cengê, em li hevdû rast hatin nebêje ez û dewrêj em birane. Min berê gotiye, çavê min kesî nabîne. Efer bêyî ku tiştekî bibêje, berê xwe da cerd û bereqê tirk û gêsan û çû. Dewrêj û Sahdûn jî bişûn devegeriyan.